Пратеникот на Алијанса за албанците Халил Снопче во синоќешната емисија Клик Плюс, говорејќи за изборите на 11 јануари во општините Гостивар и Врапчиште, каде оваа партија ќе настапи со своји кандидати, соопшти дека без разлика напротив кандидатите од коалицијата Влен, Националната алијанса за интеграција ќе ги освои овие две општини. Во врска со имињата кои кружат во јавноста дека против кандидат на Валјбон Лимани би можел да биде Невзат Бејта, Снопче вели дека тоа го покажува нивниот менталитет и дека со Невзат Бејта според него не може да има промени. Edаш, dushimi Merami Smerko, dushimi me Nevzat Bejta më bëheshka, le të kandidojë Nevzat Bejta, le të bim 5 Nevzata, s'ka problem. Por, flas për mentalitetin e tyre, çfarë ndryshimi na ofrojnë ato? Çfarë ndryshimi na ka ofruar? Edhe të vinë në shprehje të jetë kandidat Nevzat Bejta. Pra, unë se kuptoj qasjen e tyre, le të vjen, neve na konvenon, normalisht, kushdo qoftë të jetë kandidat. Ne kemi një avantazh shumë të madhe, nuk ka dilema, shihet diferenca është jashtëzakonisht e madhe, 13.000 vota. Në rastin më të keq, për shembull, hajde, VMRO DPMN me gjithë arsenalin e vet të jep për kraj e Vlenit. Kuptoni, Vleni mund të rrise për një 2.000-2.500 vota. Kjo është kapaciteti i tyre. Во врска со обединувањето на пратениците на Алијанса за албанците во една единствена пратеничка група и поддршката на идејата на пратеникот Илир Демири за обединување на пратениците и субјектот, Снопче вели дека остануваат отворени за сите опции, но во моментов ќе делуваат како пратеници на нај, се додека не се отворат преговорите за членство во Европската Унија. Dyert tona janë të hapur për të gjitha. Secili që është shef se ka vendin te Alianca për shqiptarët, mund të bashkangjitet dhe të bëjmë edhe grup parlamentar. Edhe ne, po të shohim për këto, duhet të shohim rrethanat. Për momentin, të gjitha opsionet, po normalisht, beten të hapura, po normalisht, ne kemi deklaruar, këtë ka deklaruar dhe kryetari i partisë Arben Taravari, se në këto zgjedhje dalim si Aki, dhe ky koalicion, kjo beslidhje Alianca Kombëtare për Integrim, vazhdon përderisa minimumi të hapim negociatat për antarësimin në Unionin Evropian që të realizojmë qëllimin primar tonë. Снопче соопшти дека доколку се одржат предвремени парламентарни избори, тие ќе настапат како нај. Во врска со обединувањето на Алијанса за албанците, вели дека изненадувања во политиката се случувале и дека времето ќе покаже.